Kublai pi berapa jor cak ni video nga session te ni por yo batai pi kerja katukan ni pang ke page so vi le yo penyu pi kamnu ja usna page pi te ke ye de wo important ule pi hakni ke page pi kamnu ja kamai bisa pi lang ba ni ke Facebook page yang pi mo mtok ke Facebook profile kini wan ke Facebook page hap chna pi hapo yang ke Facebook profile pi em ketuga option itu create page pi te ke page le ji pi kamai bisa lang ba ni ke Facebook hi kamai bisa pi po yang ke Facebook ji uyo pi ka ketuga ads on reel ke ni ke bonus wa ke ni ke in-stream ads lani katuka new update content monetization kapis le meme pergo jo tik command go tang kapis to to hap sedang pika zero follower ma untuk kam ke Facebook profile wadingnya pi add friend hadu sana jar limit to hoy no tekani ke page 1 hap nya pi sedang zero moy add friend pi perlong hap follow pi lani kita perlong la hap follow back pi kam te jai ko kini ke page te kam yu pika kini ke page ni da on ka kini ke screen recording ni por punyo pi kini lek tok ke page yang ngai mo kam yu pi ni the secret one da em lek ki profile yang nga kini do ci ar banai man chwa chna ga de em le arajar follower kam yu pi ga kini ke like wa kini ke follower em ko kini ke page ta tu ko Facebook profile pi one add friend nong yu pi add friend wa ka tu ko following no mp te kini ke page one ka like wa ka follower em ko em ko tu ko option add friend la di kwa pi add friend dini mo add friend pi hap follow pi di follow kam te jimot kini ke page te kaya di wo important to tip ni kaya ka jing per ka page wa ka Facebook profile ton to jing tip chwai na ka ni ka profile yang nga te kam yu pi ka ni ka page le man go kam ka vi na ka Facebook profile hi ladi upload video pi ladi yo view pi kam yo pi ta Facebook profile le ka ni ka page le kam te yo view pi te ka pisa le ladi yo pi chi jar view te la yo pi ta Facebook profile le chi jar view te la man go ju him em jing per go ye la ma te kam yu pi ka ni ka page 1 wa hap kam do ong pi kini hap nya pi u follow gi perlong di follow hap nya pi sedang de ke zero mtok kam ke Facebook profile nong wa la di kwa pi yo pi sana jar follower hap bu bi chat friend man accept ki terman go follower no following kam te example te kini ke page 1 myo pi u add friend hani hap follow pi hap em ki video pi hap em ki mut kunu example ki wa chanya ki bro pi wa ji ki follow pi kini ke page myo pi starting kam start ke ta ke Facebook profile direct sana jar no te kini ke page 1 hap nya pi sedang de ke zero bai no hap zero following zero like te kini ke page man go kawa GPU control le sotli ki account chmudur nga chna ko vi ke page te g o transfer ga ka tai ka Facebook profile yang tai perlok g use ka le so ngudi kini ke page kam te man ma to ka Facebook profile ki personal account yang pi samen pi ho use kini ke page 1 GPU a access admin no tai perlok la ne tai pi para la ne itu ki no crack pi kam te example man go man g u control ga kini ke page le sotli ki account le tang kini ke vi ke page tang le sutli ki account no ham sang thu paklai te kini ke page man go waji view control le sungut kam te man go example te kini ke Facebook profile one ji view ga control no man go personal semen pi te kini ke page one ji be pi te ke te jing e per ni te ton ne punyo pi sundon kam lu ja chna page pi knang yo pi sub stem ko vi man de mp ke page man de yo pi kamai pi sa da tu ko Facebook profile pi te kini ke page le yo extra pi dini ladi penbiang krek pi ladi upload dur pi ladi upload video pi kama upload pi hak tu ka Facebook profile pi teknik page le kam te am kam go yo pi u ye yo pi u kamai bisa lang pa kani ka Facebook page mom to Facebook profile ta ton ni punyo pi sendon yo on ka kani ka screen recording go ada on ka ta pa yo live itu mana de pi line ni ka lately line dal yang timun de ta scroll down cepo de pe yo pi ka kani ka to ni page te snya ba u klik ka tu page ma dari you pika kini option ini create wa kini meta business shoot wa kini discovery ta wa kitu invite ta lai ha kini create mo dal yang tidiang no klik tu create mana de pilai tu non ada option pi new profile or page the personal profile wa kini public page the i kini public page chna mo to ka personal profile ta lai kini public page de ta lai next mana de pi tu ta tho ka kini pertu yang kini ke page kamu jai kwa pi bu example kamu yu pi bu tai secret one nga kam tu bu kende men stem ku widang pen he dang pertu ka te em kam lo bu pi ni di ke pertu wa scam wa like pi nyau change men statement ku wi te tho example kam te ma te yo tho ini di ke set cumudul example ai pun yu pi ni yo tho kam ni bu ga kini ka Facebook page or ka pertu di ke LMZ te ini em kam choose pi ke ya di ka kategori mo
Telai pi ni music band mo, health beauty mo, grocery mo, GP session ni thok pi digital creator mo, digital creator man go ya bro. It ngan choose chua example design and fashion mo, dep telai create. Do kam tu dan hi, da create kani ke Facebook page yang pi mo, untuk ke Facebook profile. Hadin pada itu, abdang sloganet live yang ini ga promote your product or service mo, create contents and connect with fun mo. Telai hak ini ga create content and connect with fans. Ijimut ini yo create contents yo isna video ya kita ki viewer yang i. Telai hak tu ga create contents and connect with fan. Klik itu mo, dia telai continue. Mana dia pilih continue? Te kamu pendap pi kini ke bio pi thok kat thok plek sepang ke tu ka Facebook profile pi sepang yes na video pi tok ke te ke bio GP pendap website pi ni number phone email wa kini ke number phone pendap pi location wa kini ke city wa kini ke zip code wa kini ke town tengah ini batai pi ni tu tok wa ye jrong kini ke video tapi ngai skem mo jo bu pi sipai itu te janda ti pi pendap kini ke bio kini ke website kini ke email pi ke tu email wa use pi tu ke phone kini ke phone number ke tu ke phone number workshop pi kam tap tin ma example kini le kam ho pendap pi ka tik pe tik kini ke page kenang yo umiat kini ke page help you pi ni thok wa ni page help na kini kam pendap pi ka full na yo go miat de pi kini page yo go ranking sa yo go man recommendable yo go pen poi ka video pi keling keri India ni mana de pilai tu telai next dia telai next klik yang session next te kwa pi add friend ini invite pi select tu dia telai next dia telai klik invite dia yang dia pi tu dia telai next dia telai don do kam tu don hi da man gani ke Facebook pi ke Facebook page GPU control kali sungut pi GPU admin chinu la dapat kamar di ni daman gani ke Facebook page GPU upload video upload dur dini example yo punya pi kam tu na do kam tu dan hi da create gani ke Facebook page pi mau da hoi upload dur pi ka tu upload by pi regularly kenang yo wai gani ka bonus kani ke ads on reel wa kani ke in stream ads kam te example pai open yo pi section ngai skem jan kamar di pi ka tu ka Facebook page le ke Facebook profile pila ke telak company man ngapai kini ke dashboard dan mana klik pi kini ke scroll pi sini cha left cha right side tadi you pika kini ke monetization tadi you pika kini ke mi ni star wa kini ads on reel bonus in stream ads dang khanggo tada wai go pi man upload dur pi man upload video pi regularly man upload reels pi tada wai automatic ni te hadin itu wan dong ngia pi ad bank account kam ad pi ke tu Facebook profile pi kini ke page le kam te khnang yo poi pi sa cha account yo pi te ngai skem jan das nya thu pi ka kini ke page tok kate he mem jing e go Facebook profile wa kini ke Facebook page kini ke page 1 wa GP control kam ada ong pi te ke Facebook profile wa GP semen kini man go te jing e mo te publish bon cham man ya next video lam em snya thu pi snya ba comment pi ke tu video knang yo biang chna video phang kini ke page yo pan snya thu biang pi sakjak ka tu ni phang kini ke page biang te publish bon cham man ya next video